Pasien rami jalan belok, jangkau jangkau matinya kutu di dalam bilik. Dah aku ladu pasien. Patang ladu pasien siap lagi loh. Saya cuba balik. Malam tadi dulu pasien setengah. Itu saya mungkin nasi. Hari ini aku lah. Urui bau urui bapi jet. Urui bapi jet. Yo balik duit. Orang kampung datang lo ke Kaburui. 3.000. Orang kampung. Kaburit lo kok. Bantu tabali lado pagi mo cari ya. Ya namu tentu periuk bariamu di murid tentu itu. Kembali lado ko sore. Nangkanya dua pagi deh orang. Ya disabut lah tu nanduri orang. Oh, betul itu. Ndak anu mai bantu tabali jago lado pagi bantu itu ke jago. Manyasan. Aduh aku lah. Ndak menyasar mau di tukang urut. Lah 25 tahun mau jadi tukang urut ndak mau menyasar. Kaya itu bana lo ko mami. Panik. Oh, panik. Bola kepere lo ko. Lah kepere lo ko mah. Ba Mipin? Nak. Kamu urut. Oh iyo lah panik pada Mipin. Tentang mah duit kalau patah tulang tidak. Bagian belakang mo Mipin. Bagian belakang ya. Tepat sombo manilantang kan? Iya. Sebab bagian belakang deh tentu manilantang. Iya. Bagian belakang tu menilantang. Enggak salah. Mana lungkuy? Menungkuy ya. Kasi ko kamado kemari. Ya madok, kemana lungkuy madok ke situ? Oh betul. Madok lo ke tangkayu kan. Sabanai main pin cewek na murid ambo sabanta. Cewek kau bentuk sampah kata nanti kau ke cewek murid. Itu nak lampek jam kau murid ah. Celek tembok dah. Tapi yang bona. Itu ah. Macam mana cewek? Di siku mangko yang bo suko yo bo tempat main pin ko. Jadi panik ambo hilang. Ambo bisa lo mimpi je cewek. Perai pula leh. Ayo perai.